Hai menaze ting choma I zaiklum iawang ramene namai kapekeu zi engkaises na tingkom chang naze engkaises serok summai ting chua kidere insa paulia gai radali Zilangrong Bodi Nagaland Go Benar Kangane NZPO ZCN LCN RCN Zilangrong Mipui N ZSUN ZLUN Zilang Youth Organization N Benai ZWON Mene Wangrabe kapekyu hizi engkaises kui mai design rally jaluke town gena bamgule izakachudule manipur ge kuki mena langmai nagame mina hangsrong maze nimta di me hangene rally zating cho nchat kreuge bamchugule izakachudule pose gena organization maramle nezedu aipo rally ge wangza kazawgara hange lunele izakachudule za inkewne za aige gazaw inki gara hange lunele izakachudule nangni wangza aipo rally ge kazawgai bigena togule zakachuli Zana Manipur Kopum Valley area goitang nagame klobenai duitan jang taige kuki migu hnam kya spai meramene nagame luta teme luge hegi ne lu rahangge tet meramze gi mine kapdele zakachudle mansa po mene saje chige kuki migu hnam kya spai mene nagame luta temeze gi mine kapbegene patau ibidauze madapnida ge kahrebe ka zambe gaze chigene nagame luta temeramze kuki me gi mi kap khangene pangbia pelule zakachudle zai chige nagame luta teme Ginelu rahangge ten me bose mina hangchum lei zakachudle concerned citizens chepauge bam me boramene government civil organization the security personnel kopum area ge bam ramze close wangze pz ningting ge gar hangge rangai dele zakachudle musui ka rebe zaikakle be za pendi magra hangge Zaironi Hangsing pating komringeu ko Kuki SOO group KRA spy besui to BP army chief gu kachai pum the cycle psyche ge nango do de le zakachudle pa chai betak pi gaida de ge teuza kamne bemro drugs hingim the overdose kam zuni beginner hangen numle zakachudle Zanete tibe kapekeu zikreuze ka chumaile lon vaipe ku kime klogene naga langmai me min hangsrong mze ku kimgu hanam kya spy mena nim te diblam ge kuki civil society organization CSOS ne statement ge pnuang chimalaize kang kimblam ge naga people's front NPF Manipur state unit MSU ne cutting kangdele sangpling maklaize awang bo mai president of NPF MSU ne saja KSOS ne pnigu press statement ge lepet blam ge nagame minahang surong madu kukim go nan kya spy mne nimta ti blam ge pnuang kimze chimalai ka chblam ge za hazom lui sui lei zakatudli Zanete tibek pekyu zikreuze ka chumai Manipur Kangpok P district ta 2000 mego pastors me minahang chomza kapchen indi blam ge na justice per hangge kize demand ze kuki inpi Manipur civil society organization Kangpok P go join council meeting bam begene gari impui ki kuki zo hazen me bam areas ge na nam za kam to bza total shutdown za ten do dai hangge kam ke goi kak dai delei za ka chuli za kuki inpi Manipur banai Kangpok P civil society organization go joint council meeting bam begene mina hankreuze madai kuki meze nimtati mezedu pedra hangge kize diman tewle zakachudle chime mina hankreuze madai meze naga civil society organization banai SD SE dagalale zakachudle total shutdown tebeze ten dota zabamgule zakachudle chone mei kachube chipe maktane tado hazanmugo pastors me mina hangchum meze kapchen meze za justice pe maktane zai mina hankreuze madai me kuki meze nimtati meze Mped maktane Zalelon vaipe kuki me kloge tetibek pekyu zikreuze ka chumai ge langmai nagame mina hangsurung meze nimtet bige ka gazaw me kukim gu hanam kya spy me mina hangmadai meze Manipur police CRPF za Assam Rifles spy mene nim dele zaka chudre panui ji je tangkomang kongsai tingkom ringeu zikat sekorlet kongsai petingkom hadai jana lunmin tang dimgel tingkom kaijisna jai khamgolal kongsai petingkom himre college sali
Zanete tibeh mamai gedu kukim gohnam kya spai mena naga yang mai min hang sruk mze nim ted dimze mpet kar hange ineze kize infal ge mina haira gomme naga mena inki mehruluze proteste ka kadai dele zaga chedule zachige proteste hange naga people's union infal ne organize te go beze tribal market area gane chu infal east ka changbe tetpet changdele chief minister ym kimchan singh ki tar hange tetpet dele achulis du crime security personnel spai ne mpui ki gena te unson di le sale chulus du union ge psuite me representatives mudua manipur go chief minister je dawra hangge pebe je naga me min hang surung je ko kim go nam ke spai mene nim tadi mze ine je pet pet kar hangge jige pi je ning ting ge je gzogar ba memorandum samro lu be du pe changai de le je ka chule jana naga people's union imphal ne memorandum samro ga ba ko kim go nam ke spai mra me pni go areas ge rai mro gi mir me pni su suite je pse hindi mak bagane punglu je ter roba zem nam je nim roba banai manipur go deputy chief minister nemcha kipgenja patawam gene lutora hangge ki je dimantele je ka chudle protest temne sa je panape je ko ki national front ge presidential college je ka chudle kakle be pe bige ka zole je sale chirune mak je ko kim gu spy me ka ge suspensions of operation SOO agreement sign te lu be bombe center gene manipur go government banai ko ki nam ke spy me ka ge je ko kim ram je manipur gene refugees da je pnui dei mak da je langtora hangge ki je dimantele je ka chudle ti relite je protest de bige slogan du sadle naga memina hang srong meze pet karabe ko kim gonam ke spy meze SOO agreement bambe lutor hangya jai manipur go deputy chief minister nemcha ke bianja patabam gene luton rahangya Manipur go DGP Rajib Singh ne saja Manipur ge tatibak pekyu zikreze ko chomai kaklebe pet bigine nim tadi mrame wangai tadi zen dai me takadi mebe chitadi mramze pebe taza security agencies ne penulung kaize te tezela leje ka chudli manipur go DGP Rajib Singh ne saja manipur police ne india ramge spy mroge penuiran chize ilang leje ka chudli manipur police spy ma penulai kaize penulung sing ne penui tang news te mi te leje ka chudli suppose gene pe bo kacham cham ramzdu na ka manipur ge ka klebe pet blamge te untiara hange ngom pause la leje manipur go DGP Rajib Singh ne sali Nagaland Jammu Kidima district do African swine fever ASF rarje de ton di dele zaka chudli thola zomak logene nimpet dele zaka chudli pose gene district administration ne gbagzi bizobe zaga bagzi mrob zaka cham be zobram za zota tara hangya zane district lungge zota hangya nam zakam ton di dele za sali Zan Assam Sribhumi district go Turambiki court ge Bangladesh ko India manai Bangladesh go haram rai gene pisse hingde mang bgne ka good beko Turambiki court ge I Bangladesh ko leje surrender to the leje ka chudle pose gene psuite mane pere ge India ram ge andagum je Bangladesh manai India go haram rai ka je good me ka chublam ge ka met go leje sali Zana Assam go assembly ge na mic pekyu jing kazis na summa ge uniform civil code UCC go hingde Assam ge kai rablam ge kira blam ge na muslim mena Assam go government je ngom por hangge khidle je ka chedule muslim ra se ge bsuite me za social organization Assam ge bamra mena BJP go government je minority committee stakeholders me je ngom por hangge du rangai dele je ka chedule Assam ge na ka UCC go hingde kai rablam ge na Zana Assam Dimahaso District, North Kachar Hill, Autonomous Council Lungya Nui Zeme, Executive Member EM Hangna, Sri Podaming Drame EM Banai, Sri Nawadai Me EM Hangya Subject Banai, Department Lopat Kaibe, Sri Podaming Drame EM Hangya PWD Mahur Division Go Department Lopakai Sakachudale, Zai Sri Nawa Daime EM Hangya Soil Conservation Go Department Lopakai Dele Zakachudale. Aigena mic pekyu jing kaise sna ting kum changna je kaise sruk sumai ting chua edere insa polya bzaw loi ga radale pe gai zain king gain dim le ne je to dale hai mana se klum